ne kura ma no na adwuma bado ta aka asem o se me de na menum na bere himba bi ne ya ho ne odi sam de ase akonwa so na wo ye trofo wo se wo nye trofo nso a ende na sebi na wadwen ya ya kitoa okay say na mfi mi na me boss na abo adwen me unu ade ba ku me mpentro mi papa ka kire me say bribia me nka ndokre na me ni pa nim de na me rafi wow enti u kai no so papa o ehun adaje ampa me ko check ye no na ndokre yes me dawasi pa na me nshira o say wakaye ye dawasi bebre yo Nana Samba Jafra ene na wofa mfie mienu ne pepepe na ogira kono na wako odi nkunim no mo adi pa yes ne modern still kre modern so otumfo nyankopon te ase ese na me di kan yeah the created monkey is always a monkey usiesi asurubu ase den a asurubu na ai emwadoma ekosere twene emwadoma nyina na omo sere twene na ka tie tidua so ti omo sere twene omo buso sira no twene ya yesini wa ohun nyefe una abeso atwene na kofi control 50 dia so aseme ene nke twene no beke wure ma obi aso mo wudi se na ebinom ko wi a obi aponche a ye che nam no se nka ketua na eche sa na mpenefo no bi echiche ketua no a omu no ma na no so a osi nam ye amo chiche ketua ye omu obi a obenya no on na ebegyina ne so ama ya chiye free say no onim say sa nam ketua ani ede be ma no ani ede be ma no yo abusiafo ene yemfie mienu eyeni gida se Nana Abu Mama se wo hwere ne nkwa ewo ka akwa so ana se menhia hemfie ankene nke ye kai ne mfie mienu eni ntinne na ise ye kai Nana Samba Jafra ne Nana Matrankonya ewo Sampa se ene ye mfie mienu maka wo mu de biwiare se eho amamre bia we de me na meyo so de mu refi ni maka nti ya no makeka bu na yes ne odi ahwede ebe afie no wona de anwansana ba afie Nana yeguso na yesre enije na enije na sudu ba bia na enije ya dane areho sa na no ehia kumase ma court e de verdict by say kutansa bosumi de toso miensa sa ehia na adwuma bedu ewo high court e kumase Nana oya sure say sa anamontie papa obetu ana wadwen yo say hu ni say obeto every say empenisi se hune na sa na fa etimpa ne a ebi nyira se kokwam bebi na adwuma na adwuma badu edi ye kwhye ya kebe ka se obesisi ye na we de enye ga na fo nku wi asisi nyina ehwe na afa nsusu omuti na onwa na damfu pa na onu ni bokos ya tafra we na na jafla onu nsu ye mranim ni so di fasura na di befa fom na omu me nu pa ye bo match who ye ordinary player na captain star player pa so asa BBC a captain wa akwanya se onu mom ni referee timi kasa wu no ba wa referee nu pa opamu se camera mu a Nana Jafla ye Nana Juma Badu ne senior ti me nim se asisi bia ne baby akoye de nye kuku ama asem bia da court be basu bia Ghana man nyina tie na judge se a ewo Ghana ha no nye omu nyina na support Nana Jafla na nye omu nyina nso na ye ne tamfo enti se Nana Jafla sisi sam bia ombeka so omu sisi ya omu kasa ba enu ni kanu shedanje ayisa so asem no am say aboa no atwa ne tia wi na opira upa na oben ho ma ne moja eye wo uyi wani kwagina nchen a obepira the long last obewu upa wafa penzu so na wajaye so yensro ne ekoso no se omu wo adepa bia
Ganye basa ne nyina na wasampa hande ye kwa ye dimla o muso mu ba ho ne nyina se ye wo ha ya hu se asem no kosuru ba foma ya sem aye de dadai uka se min kotwe sekan a mentwe na ye wa ne da so nso se ade no wo ye dia na nanum betena ha na nyankopon bo suru ne asase no sampa akonya no eye sabi o ma min kanu sa mi na me dia na me dia ma me ofase me na me dia ma no abusiafo nyina ata amachi de na me suro biom me sheda bi bia bi na me hye se na Adwuma Badu ka bibi se ono eba court nsem o eba de se obedem kura obedem ama domaman na asemo kan yi na ebe mu ana se 419 bi na wo ye 2 wo hwe se ne ositie ne na wotutu ahemfo se wo nko nkugya na ne nkugya na mu no unza se ehun bi abono nti ebia no wantumi anko ana afisi nze obe wanko nso a obedem fisi wadi ka aka so opese odem ma ne kru ohun se no be adwuma na wa se wo ye obi a nipa binum ho a ohun nipa na ne mood asisa mood ntim sisa de no kobonim sa mood no sisa sa na nipa no uti ne ncha na wa hwe ye na ne mood ka se onku a obekun na nanu o kan no nim se o man mu ha mra wo ha se o man fufuro bi so a ka di na tum dadada o ka dadada wa dam anka 100 days no mama no anka wa twa bebre no na yesi oja ebehin atu anyina boa se ne etie bia enti se ne ono a oditu mu ohun nipa animu a o kan e no sa pepepe na de ebam ebe yesu ahuna ma timamufo a aka se pani ekoye boni na mo antime antinufu ana asitwe ewo ho no wa antwe na se so na daachi bi okuma bi koye a wa se mi kokoto ni mi hu ye ni se eduru bebi a ye kofa asem bi a asidada ya di Republic versus asumasi ni asumasi na yakofa sa asem dada no abe jeji we no ahu se ebi asida ye no sei example ana mfantu ho amede ma ne se ye de duru baby no na wo no claim se wo mama ya kwamo hene ma ya deda nti we no ye ndi bi mi kope asem bi ana asi bompata asantemam ya na obi ya bo divisional chief bi akonwa bi ama na busuafo a bra man hene akonwa woni fie ekofa bompata de se ma Ghana law no kire se obi ye dihye wa akonwa kese bi hu na ekoba akonwa ketua bi dibata ho na odima na dihye bia na enu entimi ensisa sa abusuako nu emfri sa akonwa kese no ho se wadikitua anti ye ni bi nipa kro no a yama no sa akonwa ketua na de no ono na ensoro mfri do medi kese no na mmom abusuano de once a omuye adihye no omu da so ya adihye na akonwa ensisa moja so wa hu sa enti sa na ne oye se omu amamra no anya adwuma daachi omu di very fair case bi na akose sa case no nti se mra no ya adwuma se ndamu no ono anim se ka se court she obi se koya ade na wanya ye fra bibi contempt na contempt no akatoya omu ne se we kwa serve terms bi wo prison na ono a bra na onya nye contempt no ka se ndamumpa obedam na abunufo baba abeyim okay se abunufo no beyi no se de na ebekosro ye nyina court no eduru ha ye behwe se we ye bekreti history fufuro se judge ye bone a ye nya no mani ko free ana se ya ye timamfo na echi ase eduru ha ende ye se obi nsi trodo mato ha eduru ha judge no na bekire ne ye nso ye tetete ne se mpanimfo bi hihye kire a asem no ahwe ya enkusi aga ensi enye enyiraso bia de ebekwa na ebekọ kone bra se ya moti bibisa ye de ye ntifi wa ho se mpanimfo bi hye akira ye nso ye nya dede ye ho ye be ya na enye dede hu no eto da bia ball aye bo no
we match be oben say first half no different and the second half nso the ideas we opponent no ebo no eno kire wo nso just all there's a who you now defending now to me say we coach papa there coach papa there the second half that is no assistant kura o ye de ne me kan say yensuro yasem we yensuro obia say be hia court say hifa na be hia say we ye den yensuro nia ehia ye ni say yasem aye ndokore ya wiase ade atum nye dede a obi ye o dabi nye dede a obi ye enti emfa ye ho na me madwin nye me say oh bia amanyokuo bi NPP for taachiri endi no enu de emfa ye ho kura me in particular emfa me ho kura me nim say me ye nipa me nim say me ye nipa metima ye ndie me pe bia na ndie obeye bia nso no ehun sunsanso ye wodia say ya eti a omu fatu a omu yi Saba bomba ya elio. Ya kasao. Kasa ya mframasho eke. Ya kwa jana ti kasa. Ba ku de bi. Sa. Ya kwa kebe bi tutu o. Ya kwa bengrao. Ya kamera account to account. Sua. Ya kwa phobia su de bi amba o. Ya tabele. O ko climax. Ba ni se saba ko ya eli. Se na ko ko. Ya nyama. Binum fa ha. Me nso meti ma akote ho. Pawo wakunipa na awie no ne mra no aka to oman mu ha no afi na oni mra no ebe dili enu na woni adwen a ana woni hope a ya ntiti wi a ende yekọ ayi na ase ho no mi yisika sa na nkramofo yeye yetimi yisika na ede ama malamfo se ye mmọ mpaye mi yisika bi wo se omumbo mpaye na mpaye amika se omumbo ni se ma hu se obi ware a ye bo mpaye se nyame be ma omumba omuwumba umaya akese anya sky ni patitro na ya ye mbonyansa ho mpaye se nkwara ye be wu omu no nyankopon ma omu nya nyansafo enti sa de no ya laki ti wu be wu nipa no abom mpaye ama na nya bibia obenya sky bibia na oni nyansa lack of knowledge so oni nyansa nso a sabi o nyansa ni kromfo bi be di usika da bia nti me yisika se ye mbom paye so obi nim nyansa obi mma no sika se ko fatuo na enkokun obi abra wo nipa no ho onu bituma ni ba wo ho o mba ho bi o ni sika open o ma kakra bi o ti matna se ahu se sa nyansa mpaye a ye mbo no edi yenya nti e wo se nipa hu nyansa ye bo nyansa hu mpaye wo nyansa ube hu se asema mi kan daachi ebeba se yendokure se mimi ni bunu regional house of chief president na krata biba na mi wonyansa na manfa nkwa ochina bi ebegu manim ase we sa na adjuman badu nsemu a aba sese ya bunu region ase ya chen region bia no omu ya typical abunufo no agwo omani masi brepa ende udru baby na ka se o ye bunu ni a because of ne papa hiye ese udinan why I can't say abusia free mu because se ne o ye no wama aluku se bia abunfo se be nananu kafra modawroma adwuma bada ma na ye se bia abunfo ye nkwasiafo onu na ama na ye sa o na mimi kan bia mimi te ha mi ma na me ya hofe na ye ko pri ahofe dibia mimi fi mi ma me ajara foduo mba abu sirugbo na ne ho efe na ya yimi nipa ye ko sha na groups na edu ye ko ya amakọ akọwi na menuanum a omude ahofe no bi mbo omu kura omutifie no be hu omu a ombese nipa na asa nsurugbo na ombese o so ahu na nadwuman before ye be ka se we ye ahimfu unim say nananum asem de different from politics politics de ye nche dan hwe nyansa no pio ye hwe obi nwuma sa na ma hu say ye se we assemblyman ye ntu aba no a bebre no ahwe say o useleje ye kasa ye se unim nwuma on na ye hwe na se ye ba nananum amambre kwanso ni ahinde mu dia enu nti na ye japani wo ho
na yakofa kuma anase paninu ewo akwanya bi o betimi support ni nua kuma nti na de ni nua kuma no akosisu na odi nachi ana kuma no nim nyansa onim kasa na nanim onyam a ye fa no na politics mu ye ntan hwe no bebre politics pro mo hwe wonim se MPP bra Nanado ene Dr. Bawumiane NDC for some court se Nanado ye lawyer ni sa eso Dr. Bawumiane ko gina adakem kasai eno na da ya mitaka no me se aduru bebi a nyanyi na ehwe sa se hwenya anka uko bible ma na obi di Metusala na Metusala wo 999 years na aka afi baako na wanya 1000 years apim mu na Yesu Kristo wo 35 years na nso hwe sa ni pai mbienu abakosem apart from efie dudo no Metusala nya aye no achi no oni bibia Yesu no 35 nya 33 oga me nim se bia 33 so 33 years hwe sa Yesu asem yentimi nkan wie yentimi nkan wie wana Metusala asem de Metusala de o de o ka 999 asasa oni bibia woni nsam ese ye wo ohini nyansani beto pani kwase ya wofi mi na me ka kire o okay nti saa na etena na adwuma badu unim na me wo ha no me na e wo transfer ye kuro bia e wo Cote d'Ivoire Domba side ho na ye me yawu me hakitikiti na edi me ko ho me nya 20 years ansa na me ba kuro ma nti ohina na metini nkapa ye na adwuma badu a odi kan no na we beto so na mi bepe na sempa papa enkanka abra bi oka asem bi se sempa kwan se ne ayam papa odwe ye ho ba na menim se bi okuta some devil mind bi a o wadwen bi se onu nya ya anka nkura aka no abubo na chese nka opese ode asi chiri gu no ode bi buruburu gu sa na te na me akura se na me se menye ye ntino se nhuhua se sa na efe omu wo anka so na epese ye tia unim ne ye omo ye kun akuko na ya yi nso no na de akosan dua no na omu nyina asiaba se omu bepenam awi enti sa no se wo didi bia na odi akogu omu se janso na odi beshi omu na wa shi omu na anka no ade na aye free na wa titi se ne ope so sa na ntokwa bi na nsa ntokwa bi na aye mede nya se bia me ye nipa bone ne ntio hwe se na nadwuma badu ye se nyina abunfo de bi me kan ye o video bi me kan se nde odi ye ya omu ka ye din odi be ba obi afie enti sunyanfo me chiamu nya mu ntokwa no na aye mede o na mmom nipa a odi ntokwa na aba no enu na aye mede na odun se onu na me bae na the say na fantrafo wonum bi nkora nim ese nam free na tungene ni kalio uso kalio uso yesi uko hu ajanan wo suru a asurubua ajanan efise krama nkosuru sa na aponchi efru nkosuru akọ hu se obi ajanan wo suru a na ya bo abe asurubua enti sa na efe okay saburo Regional House of Chiefs on the president sa nti se wo hwe mabono ntoko esi a na kire se on ye mfa so bo ne mo no on na ede bebo no na ye mfa nkobo hwan ye mfa nkobo ochihene ana otumfo de ni de kakra wo mu na obu abu anu e na wonu aye no hu akukọ bi de wo prapra na abu anu akukọ bi de on na wonu be pa aduane ama ne ma na wa hwiti on na eviti nti se na nadwuma bi akukọ bi de o akukọ bi de obi bobo anu na wa hwiti na wa hwiti o hwiti o be hwiti o mu amaka o mu de beba me hye o mu nkom mu amaka no mu de beba kan afima yo mba na we big one pa regional capital ona we ya shase nti bebre wa kira eba na wo hwe system regions no a ase bono region kwa na ase nsem bebre de alfa hinsem no bono region kwa na wo adinta ne basa na se bebre a tokuro ana amna da ho na mframafa opani siesie fie bibi si a wa hu no bi penti no na aka se we de ye ya edi basa ya edi oye ne be den ebeba yan siesie na pani mum na akopɛ kontima
se obi du ho agura pai ni ti akoya Yesu eni Moses se obi pai wa ni so a pai na ni so bi Yesu so ba se obi bo wo ya dan we ma no enti Yesu ba ya tena na hunya dinu go obi aboaso ma ni so abiri wa mo atua tofo obetuma sa so na sa akugina se anti na program bi na me hwe no Yesu oba bi ne kono nsem a asisi fie na omde abasa ye nsiesie be ma no kan bi nu na ba ya sor sew obo o se uya me bo wasomo me bo wasomo na edam se adanse e ben na anti na ahwie biem asemu yo abusiafo enne eye Nana Samba Jafra Samba Mahene bra na ne nsem ekoso ewo menhia hemfie na ne wofa Nana Abu Mama Siribu woni ne gina dwam na enne ne mfie mienu na ya ba ye kaka no na yedi ho nkomo abre wo hwe se de na Nana Abu Siribu ti gina dwam na nani dakotomo gye na ni ekọ no am wi se bia otwa bi kura nti ye po ya me kwa akome kọ ne nche asuo na no so he asuo kura me ba ha me no nsuo na kampese me de aduane akama no se ma de pa ni ma na nhwere me ampa mpani se adepa ye ma na nhwere ene ye mfie mienu na ya ba na nane na bedi nkomo mira ye jawo ne kura kura mu afutu ba yi ne kura kura mu no na najuma ba do ta kan asam bi o se me de na menum na bere himba bi ne ya ho ne odi sam do ase akonwa so na wo ye trofo Sasa ngobia besi ni mfie be edini no na me gra na nkentia cause madam for no bre na sawadam fu a one no abo osiata fre e ko mfie be ya aduanan obre bibi na wani mere na one time eji so that time eji na mu sente chire no bibi atuchi na de court bebe ko siesie ni fie be siesie ni fie a ma kan semi aka be sande ba court no na so for am yen sa betesi no eya ho mai ba gitum na se be bogu wanye sa de we nti bi ma me ye nka sa kan ne ba pa ho na ba gitu asiesie ni tu ndi ya ne na ne nti America hema akosi so ne se sampa hema ewo ho me ba bi ana support no ye se hema no ye de ne court so ontimi ni ye mi akire sunya ne ba bogu ye kuma se ba bogu ye na sa o ya sam ko se bi nyanye ma na ba bo wasem bu na o te wa asam o wu bi nyo ne ye ma ayomadu anto so bi no ba no se ni nkoko kana Ghana ko bentie ni ye ne ba ka ne ba ka apa no ti kuma se no ontimi nsesa sampa amamre sa hima ni sinyene na himai ndiye ya ndiye jire himani ni uya sa wunya trofo nso a ende na sabi na wadwen ya yakitwa ana wunye nhwehwemu wa asem na kofiso no obe firimu no na hima dikan afirimu 7 years a na nanu makwan mayensi because na hima akonwa no ye ni maami kumba a woyeye ya busuya adama maami akonwa e na ogidi koma asem me ya kan na manu ayeduru minim say the day will come say ne papa no kan abrabi no ogi sa akonwa no ekosere ma na ni maami onu ni maami kumba no eye ma ya amo no say onfa akonwa no ma no na wonfa ma Susana abena Susana oye mimi papa ofaba na odi ma no enti himba no wuye no na onim se himba akonwa no ye me maami ajara fo jodia enti na edin se obema ye kwan ama ya se akonwa no enti himba wuye no 7 years na ye mboso da
me akwamuhin no ayebo no ni kobena donko no oye mimi offers no otu kwan ko US otu mfu adawroma okoye no na ese yesi adabi wu a adabi tiase na ese mi kokosi na hwe akiri da ya di mi ko fie ho ye besere me free me papa nim ho a ya di mi ko e ho na covid no ka se himba free mu ache enti ye wo amamre bi a ye no every 4 weeks ye friend no jobo fie no a ye beba no fikura himba akonnwa no aduru ho no ye mfa himba mra no enum na mbeba me maame amana afise na menim se atumi maame ne ye ko ye no sa asem makada ye ko ye no na ye amamre ye na no ditu dwa se na no ye hia no me ye se fikura aduru so no omumfa nipa mra ho na adama maame maya ambo sori ye na me nso mi maame sori ye mmirwafo mienu ya me kan omunyina wu sa bre se samadu wo ho a ya fra omumienu nyina se muntie ne amuba no eka mi maame sori sa na adama maame maya ambo no bisa mi maame se fodio anga ne wo kabunye yole fodio ene de ya chiche fie num na mi maame kan se ye nche mu wudi kan de wudi eche na maame no kan se yese bia me de che keke o na covid na oda ye nyina no ono frame se me mfama no mfama susana na onu nso na ye ma hene me ntimi nkasa da bi na me di ma no adama no mbetie obi ate obehu se asem no ewo metrim na me maame kan se so wo di ko che na no oda wase aseda no se me manyi bi wo na wo ji wase da ntimi me de nso me mfama ho na asem no sha ase enti na adima badu yesi u phones dos party program ko so bia utie bi sa asem no awutaka no na me pawache wo ani de mu a eyetro na himba bia ni ho na anu ya wu na ukire o mu kwan se o mu be yesa ni nyina apo a udi ma o mu nyina menim na madika hu se sabi wu mpa asomdwe enti sabi asem fi bia free wanu ba me mfa nya asem se ne na menim dada ndu anka ebe ye me wanwa enti sa asem me ka che na adwuma badu se enye ndokure se waje atumo enye ndokure menim se onim se enye sa na etie onu na ekire o mu kwan na nsuo ebe ye boden nsuo be ye boden ye ebusia se de na ese no nsuo be ye boden ti ode kokobo ema na adwuma badu se na fana ebusia nsem onka ho nti wontwe ho onu oya asantini according to history na adwuma uni dombafo menka o ma be di power domba no mo amufiri akwamu baaye no se akwamu na omufiri mo ye asantifo na ukotena UK na umba enti twi bi mu a wo obeye sa no mpo na uni adwen se ukotena obi man so awumba na ukasa ure befi na wunya kusie kura hu bo chen ne hu wo mfase o chen so Europe and America na o say this guy area Ghana nko ade abusia send wave money transfer app na betimi aboa so wo send e de agu mobile money wallet so and our bank account so ubetimi ayizi sa app we e de asende abusia network bi ayizi bi azu ubetimi e de asende sa so na first transaction no ubenya eye $20 free the answer will be easy eye promo code JSXM2 JXXM2 we use our promo code ya o first transaction pay and I'll be $20 free.